Ako je vjernik, ne smijem tebe mrziti, ne smiješ me nikad Prije samo 2,5 godine na ovom placu je bila ledina. Sada vidite ovdje ispred vas jedan veliletni objekat. Mi to zovemo planinarski dom. Mislim da ovo je prevazilazi funkciju planinarskog doma. Planinarsko sportsko društvo je na sjednicama upravnog odbora uradilo mnogo toga da ovaj objekat ne bude samo u svrhu planinara, već da ide više i u svrhu turističke zajednice općine Gradačac. Mi planiramo ovdje u narednom periodu da dovodimo sportske ekipe. Da kažem da jeste i ponavljam najveći i najljepši dom u Bosni i Hercegovini. Svaka vam čast u ime toga. Dragi planinari, planinarke, uvaženi predsjedniče planinarskog društva ili kako mi volimo reći doktore, hvala vam članovi upravnog odbora, svi oni koji su bilo kojim načinom, bilo kojom pomoći dejstvovali da se ovaj dio Bosne i Hercegovine sada nalazi u planinarsko-turističkoj mapi Europe i svijeta. Jer od danas otvaranjem ovoga doma ovo postaje prepoznatljiva planinarsko-turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. Ajde, bismillah.